Pozdrav svima i dobrodošli u Antarktika 88 igricu. Idemo normal. Gdje je možda neki, ne znam što su otpičene, prva dva prozorčića bila. Da li je ovo neki tutorial? Nalazimo se negdje u pećini, čini mi se. Nešto. Idemo. Okej, izgleda vidjeli se. Mogu sve da otvorim. Nešto izgleda ovim putem da se ide. Kakva je ovo buba? Vamo se izgleda ne može. Ništa. Кажется, придется прыгать. Изглeda moramo uda. Okej. Je bilo malo glupo. Konto sam da nas ne prate. Ostaje 5 metaka. Govnaka jednog. Moramo negdje municiju naći. Nađem municiju, najbo sam da. 2 metka. Okej, sad sam ga najebao. Ili nisam, izgleda nisam najebao. В течение последних 6 месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции Антарктида-1. 6 недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Okej. Izgleda smo u Rusiji. Dobro. Vidimo šta ima ovdje. Ima nešto od luta ovdje, neko oružje.
Martine. Može da je Martine. Izgleda ne mogu se uzmati. Ništa. Ni ovdje nema ničega. Opa. Heltić. I Kurčić. Ovdje nema ničega. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Окей. Okej, ovo ne izgleda baš ni malo prijetno. Mada i nije nešto strašno. Okej. Kude sad? Šta ima vam? Sekira. Može. Evo da neki ulaz. Još helta. Neka municija od pištolja. Okej. Nema ključa. Okej. Ni vamo nema ništa. Ništa. Izgleda sam sve pretražio ovdje. Okej. Našao sam benzin. Jer može vamo iza da se ide. Neki alternativni ulaz. Nema, jedan je ulaz. Ovo je zaključen. Izgleda za ovo sluđena šipka. Sad. Opa. Malo lagano sad. Treba mi kartica da se gdje je kartica? Garanti ovdje negdje. Okej. Nije ovdje. Možda je na početku.
Aha. Tu je bilo sve vrijeme. Dobro. Nešto još, ništa. Idemo dalje. Op, pištoljičić imamo. A nemam pojma zašto. Ovo izgleda save. A mene save ne treba. Koji si ti kurac? Okej. Popravili smo helat. Ne našao još municije. Dođi da. Uš. Municije. Tako. Kad smo kod toga gulnemo. Opa, 6,2 metka. Sam. Okej, nema više municije. Ili ima. Ili je jako malo municije ima u ovoj igrici. Znači, trebalo da štedim. Okej, ništa. Vamo. Da vidimo šta je. Срочно прекратите. Они напали и свергли ужасной твари. Что же ты, брат? Ты слишком. Срочно прекратите. Znači, još neće. Još idem da pobijem govna. Još samo jedan health imam. Надо сильно, нас треба. Срочно прекратите. Они напали и свергли ужасной твари. Фала mi još jedna baterija.
Možda i šupi. A verovatno i nije. Gde je ta jebena sada? Jedna jedina. Bateriju. Ništa, polamo nazad skroz. Mnogo vic. Se može kupiti, vam ništa. Očigledno ne može. Jedno kurca i baterije. Ne znam gde je. Okej. Evo sad da se vrtim na i dalje nisam našao. Koliko je vremena trebalo se onda pronađem jednu jebenu ovu батарицу. Всем, говорит профессор Антонов. Срочно прекратить исследование образцов. Они живые, они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. Окей. Окей. Ну, метод допросний. Нашao sam sve. Sad sam se vezam. Eto ga. Izlazi. Aj, čao. Do sljedećeg puta. Ovdje završavam video. Lajkujte ako vam se svidao i tako da sranja ostala. To je to. Pozdrav.